Akuma 87.9 FM, Akuma TV, YouTube, eso enye. Etiefo na so yema mo achen. Ya tena se e wo Kent Coffee Shop, and as usual, there be tena se nkomo a emu ode, emu hwam. Na wani je ho na meso mani je ho na ye de bro. Na ma menkan for Kent Coffee Shop, Enfantro say Kumasi City Mall. Eho ene ba ne say baguettes, sandwich, smoothies, afa pastries, ahodo nuane sem ni nyina, obenya nuane a ede. Na woni wa hoho no so mwadi. Na wani agye ho na hye so se wanya hoho na Kumasi wo pe baabi a eho ye kama na wo de hoho no atena chinye bia ne ho se eye Kent Coffee Shop ya bomodin afa wonom ebra numbers no etwagu e wo screen so ya no wafa na wafrom na fe nkomodi akachire bia no so oni omo e de ahyehye so Kumasi City Mall inside ho a e na wonom so e wo womadama and then so one mama baby atena say yemfa enkomo a ede na wani je ho with your favorite personalities and celebrities no yemfa emromedin e de ama sewa sapon as usual ene yenya opani bia ne nkomo ede ne nkomo mo hwampa watete ne nkomo bebre na so ene yesan abesi ho so e woni nsem bia wakeka aso ebi wo hono ma wo boni srem no waka anasa sa ena na brabo no etie yenya Dada Santo e wo fie ha say aka Oboy Siki aka boys ne mra ne do so pa tie ne no e ba batwe nkomo ne ebisa no emra ne bebrebe ne na bosie ne se na fe na brabo no san akasa ene mu esitie na san wode nkomo bia to dwa ne nyina so ye beba ba mu na ya pense mu daddy me ma wakwa ba ya ena Oboy Siki boys Dada Santo me bo din se kra no mano mu ye medu Dada Santo ne de be comfortable yes so Dada Santos okay Dada Santos na so na se Oboy Siki no ne boys na se akata Dada Santos no so efri bibi ntra okay tremu min nua ba ko efrim no so ya actor veteran actor ba ko okay nti onu film no na edin na ye we ebisi mi na mafrimu bisi ono nti amanfo hu ne se ono na afrimu no still ye ko ba bi na ebom din a obi anim se there's a Santo de wawu misumi din ne nye Santo ye Santos wo ho nyina na misumi ho meni ni nyina ye adwuma abomu a ewo me fal se baby faako be mprensa meni ne ye adwuma wo nana mpeduo meni ne be ye adwuma wo masla kwabo meni kwa ye adwuma wo sike ma ho nti ofrimu no na edin ne ye we eho na me ye se da bi me ne mrantie ni di agro ye fra me mrantie hene nti sa na tie dia ye nkodi sei na mfa boys nti mi ana me kata Santos na so Dada Santos na so ena documents die Dada Santos no ene wom etudi ankasa de sei edia me ma me ne me papa ewo mi o de to me no Ghana ha obi anim apart from me kurum nipa kakra bi eninim enti me kan kra te se de maka to atwere ye de me to wo hene okay e friend Nana Ofori Agyeman okay ne ewo me brada nti so afa kwabra na nhemu a wa nyi no me kwabra no nti Nana kwabra Ofori Agyeman ana se Nana Ofori Agyeman kwabra okay no bi anim eti said ya wode nkomo ne hyase se woni Santo a wanya ne ba bi ko emo ne hyase no 1972 na wo hyase wura concert mu na wanya mfinhia no dunso 17 years a woni mpanimfo said ya wode omudin atotodwa na woni omo hyase fire fam at that age no say na fame no na esitie me ban say 67 pa na me hyase ya wo me krum okay nti ho de na school me ko school na msa ye sa ne ma no nti ma me delay wo school form 4 na ne koye me den nti form 3 me gina ho 3 years adena emuma no enka adwuma ni nti sinini ntia na concert live concert okay na me ko nkurase koye nti me mra na o ma ye nso hwe nti se me ba na me ko form 4 ho no ma o mse be ye ebia 6 months me ma school da nti o mu ntimi ma me nko manim okay en ha me na ma sa be gina me ne o ma be gina form 3 hobio sa ko mu sa fedie me mini se no ma me wie form 4 no because at time mu wie form 4 utimi ye people teacher utimi di teacher utimi adwuma bia e be fa okay
that time no adwuma bi uwie super adwuma ho nti ese mi wie okay ene ma mi ti mi wie from 4 no okay ti mi wie no ana me let fa so call which is 1972 2 no me call okay nana mpadu okay na we sa time no ne dia difference in mu wa mu wa but adwuma no de ya de koro no a ena ne ye but na bibi wom na ma nye bi be man na ye be person dey fa journey num at that age ye katete asem a ye nyini bebre but ya betetete nsem ne bi ne tete ne omane bi akoda 17 a wasi so na wura concert mu enipa ehu no se na esitie dia ewom ni say so o try say obokos ade ma de di kai family no ma off tackles bibri wom omompene okay say oboko esan say near declare adwuma no ai say wo komu a wo mobra nti empene ma wo say oboko eso medie me mama ni bre okay na me papa mpene na me mama mpene bet me ye ya me duru me bi no na me nko school no a na me jejai ni nti no me papa yen safe die me ame nka adwuma me pe na menye okay nti otiase ye mama and am quiet nti di me hura mu ne die in fact na me tiri mu ya me de nti me hunu ya obia ewum okay me hunu ya obia wum ni mu ya me de kama nti mfa se mi timi gina me na so be 3 years a na adwuma no fi se enam se me peni nti no na me nwini bibia se bibi kura betima ya de happen but me hu wo mu se adwuma no se de na abusua no ka se omo ma me nko no na okomu a wo mobra no e hwa de show ye that time no by 3 years time 74 75 in a show say adwuma no wo ma wa hwe ya wo mobra okay esan say yeah side na starting na more rhythm side me carry rhythm no ya na e bo instrumentals no ho side na me follow nti na ho no ye ituaka every 2 weeks near 12 I say soja for payment okay e disabe na akatua na e be se wo de ba ene isika yi mu a na be ye se nfa se titi cd no ana ye 1 cd bino week no 2 weeks no na e ma 14 cds se ne ya 14 cds enu 20 cds dabi okay the 2 weeks no obenya 28 cds okay and now omo ye acting no ensu sika nko but omo de no na any management ni mu ye na half of the management nti na mbo wi a edim sika ma mu leader no na ma share tini e bo shares oh dem share no ni e bo shares okay nti say am crew members am abay mo ye adwuma no wi na se bia adwuma wura no a o ma mo Akoma for no ka se bia mo amko out no ene ye frɛ no say we say part time work ni mane wana eno ye de na ye eno ene usika nyina oji a wonyi sika bia bio to ye gya ne ache eti se de na wo ka se wura mu fie mi ensa pe na emframa na ebo nyina ache wo se adwuma we ye moa me no adenti na wa nyi ho amfrim na me yi me ho frim mu a enye yi adenti a fi se na madrimu wo hodada ebra na mi swa no at the age of 12 11 and Akoma no ko shemu nti na omo ba mikro mu ba ye bibia be di me ho jim me ben won ehu o mana montu ani bibia nti sa atam na afame awie nti na se megyae no na ye din nti mi study bibi wom betimi ne ache di em study ye no se tem bia se ko program no a ye ko boba bia obi na be fa ye e wo fie no de akọ I say event organizer and be fa group no ne ode ekọ
no abo no agigi ska no atua adwuma wura ne ka na adwuma wura no so abetua ye ka nti mani ko saade no nti mi jae ho no ebe fi na me wofa so ne master akwabo ya wuyi papa no ye me wofa okay nti mi jae ba ho okay na mpedwi no ye stars bi so yakwa bontin do ya fedi opeso chenyi nsa nto oyese obepam ye nam de mdwane fast na me ba me wofa ho okay ti anche ne hunu se santo so omojai nto ni nipa ba ko ka ho ebe ka no ho master akwabo ho nti ho so me bo be 2 years ena ba bia me di mani wura ya no me yese meko ho taje sa so demo awie mintimi yai iti baby esika won ho na ese me be concentrate okay nti me say me so me high me event organizer so time near free promoter okay a promoter ti me so ye say me ye bi ti me ebra me di me offer chi na me busabusa no omo eba no be fire sa ya omo je say oje omo say sika say no omo de beto ho as advancer san mo de Akobe 1 month no nyina busabusa masa akwabo okay no cheche me kakra nti omo so da no pa se de omo sifa so omo twetwa nkofo ka esiye iwuni na sua management ni bi fi ampadi wona besua dodo no free master akwabo ho nti me na mjae adwuma no be 6 months na call back to my father na mkoye adwuma okay adwuma mkoye na mate na me papa ye transport owner ti me ko di mate na me pay capital and I'm the best start promote adwuma no nti nam se na adwuma na se sa akoye mi no ye promoter me sa ye actor nti nam play both nti se me high mo a na mamma ya we say se wuro bi ada wa metimi ayede aye ti na me bo ni mi ru nyina okay ti promoter ndem fanse bi be 20 to 30 years promoter adwuma ne nko a na me de ye we ni ka ho sa ye we ni ka ho ti bebe na wura sini mu pa sini ni de me fanse bra adwuma no say Rollins be see theater national theater intina fe no ye kwatrek no a na omo hweye ti no mu hia omo theater no concert for sata bi na so me manage band okay promoting no me dani with a manager e manage bands bibiri me manage Pabubu me manage Sikema me manage Banados manage bibiri me last one manage ya mi jai ya sibu amfi it still na me dedi say inechi international theater no kra no se me call ma je se me group and ma ko gi date amo mo na me do mo ko no ma ko akoye bibi o but me ade na me ko wa bi nye bi nti eno achi ni me beti production I friend Saturday no my concert ni say concert party theater by no okay o me concert party in concert party meet group no na me work cultural center okay in the cultural center no that was 90s no mu eba no a ele hu say wo makofa sini no 98 no me sini na ba cultural center ho no be rehearsals in this rehearsals na ye no ibu okura ye story no ombe gina ho se wo mu hwebi na wo de ko no makotwa sini no okay it is say okay time no mu edi wura 2000 mu no e ko na mu wura ana de wura sini mu yes okay eti ye ka emfidodo a wo de ye concepts ane sini
ni nyina bomu a how many years now dey aye adwuma we say me van say me dem nim say from 67 na mo school am share say adwuma we ase no na ma ya besi ne aya besi enne you work calculating from 67 up to date 67 up to date okay na atia why a chepa 17 ene na wo mfie say sabe no sana wo 15 17 kra na wonya mfie say bebre me mfie ne de me nka beti wa titi free mo titi free mo obe mo ma na so bi no akra bia bom no wonya it's more than 50 years ti sanity. Okay. Uta di nkomo. E de fa emma wa fa omo. Omo a edru baabi sebe na woni omo hia wo baabi eni so oni omo hia. Ene emma dodo a woni omo ada be se 3000 e bia na ekura bia akọ animu e chen se de odi nka de tuudwa no. Naturally we obi a emma asem ye wo de ana se bia adwuma na ade ho ko hye mu na emma asa so no e be bata wo ho. Enye adwuma no ye de ma asem wo me. Okay. Ifri mojanum nti no enye adwuma no ena me koye ya etisa okay na mum baabi no adwuma no so e de saade no so eba eti suni wo mu dada ye de wo me ena adwuma no so ma no e de saade no so e kakra wo mu ti ya na nyeke kankeka sese sa one ma 3000 ada na nyeke kankeka eno esasem no me pese meti biu ena me pese me kan biu okay nkomo amadi no se me di ne bosumi ya me di wi a me pese meti esan se me ebla na me wo 11 years me wo 10 years e ho asem busa me a metimi aka me obi anyankopon bi madwene me de ko back tambia anti me nya obi a wo busa masem no na me kaka ni me bi dabi mini bibia okay nti sa ma asem no me se me pese me ka bi obi wo me de sa dwa ne ma ni na ba tu dwa e na de so na eye de a bibi ya adwuma se ma breaking no bibi anya adwuma ho bi nti e ma asem me pese me ka bi so ka sa bibi ya adwuma na bibi spiritual na say no okay. Na me wo me purpose me de yes idea for fame and a friend no okay yati hona na me record na recording say we ja recording yes the first day we na on documents okay yes asumi mo ba bia wo wiase din se me na dada bi si da okay I said wa fa my dear wo emma pa oh me hwe ni ame papa ye ya ma anya hwe no wo 9 ba ko afim na aka 8 me papa wo 65 papa wo 65 nti say me 4th okay ti manya hwe e bi ya pa say mu nua mu ni nyina 65 ni nyina mu ni mu ho me nua no de me fa say e na me say me ye panyini ni nti no obi anim me okay me susu mi nim me nua bia but me wo fasefo ena me nim ena me nanano okay ena me nim because obo aye wo ko hu me da eso oti baabi ka se ne wo fanie oti baabi ka se ne nananie because say ye mfrefre bu so na me enta hiem kredi bi wo kra na me fa the free mu no ena omu ye minua man bi ye introduction na me mo fasefo it one kasa wo de sisi a 8 ena etiase omo nyina afrifa ko ananji chemu wo me ma 7 na wo ye ene ma 7 na wo ye it information to say 7 information ba ko e wo 3 okay ena 6 wo 111 nti one oba ba ko timi wo miensa ena 6 ne de obo ne sengre sa 111 okay agenda ro abia okay eti enkwada dudu we nyina no na afrasa na wo se wankasa wo nsi dan no sasam no a mi bie ma no e ka se mi nsi dan no ene se wo hwe dan a ene mrantie ni sie no a na do compare your time no a yan si dan it was si dan me see what si fie tie dia me ka kire wo
me sin ne so hwe da ya nkrofo asi na hwe mpoma dai enye luvers se usi anu bi na usi we luvers da ya mi huni se unsi da but say yes de okom dia na me de hia ne se wanya ba bi di uti ato nti be se mu se wasi fie se no kra de se ka de ekom dia no me de ne ka mi da obi fie nti esu me da pa okay nti wankasa unsi fie ye wankasa me de maka kire wo me se fie because se me hwe ne da na wo ho no ko obi akodi ya na wo se unsi fie o da nso a rent obi dan ai ena pesa meti asese enkwara dodo yi nyina echi no ena unsi fie na me makra mi enu asifie okay me ma mi enu asifie what is it inti me sheda je fucking massa be je say me nsem no a me ka no eno kure na wo mu nti no ena obi bebu di say me bia what is it say waka say o sheda ena wansi because sabre no mu ana mu wo sa sini mu ni nyina na mo ya adwen say munya adwen say mo besi fie men ga sada okay se me ka say ye ne ana e wo sini mu dabi na wo mu niska kro betim de asi bebre no mu niska wo betim de asi sa time no wo besi da ya ji say wo adwuma bi bata ho okay so what I say nansi am ban say free 2010 emu na manfo Ghana cash osi edi asisisi edai enumpo question mark awo but question mark na say you can say asemboni de fion yakata so ukobie so ayesi betuam pridwai esansa asem no efie ni ntam kase yenka okay nti wow be ka no yesi betiam pridwai sa na ade de tie sini ne sempanyfo bebre abakọ tete concert ne so mpanyfo no bebre abakọ majority no ene nsi dai wo mo esi dai percentage no less ndi se basa no a bi na se opanyina minim de no me kasa ne mfa mo ye ho sakon ni se adwuma we de o ye ya obesi dai sisi a wa bra de no so enye dai entisa adwuma no o kasa wo ye ni ye se de ni a nyanu ne ba wa fa dansie na bro enkankan sini off tackle se wo sini mu no e tata antai uba unu obi so ya adwuma wo sini mu pa aso ne sika no director bi na ejidi wo sini mu wo hunu da bia hunu so wo odi director bi achi na director ndi ni twasa but director no twede ni din de ko jisika chemu 4 ema na baako f director no factory we see that but me kasa o mo enim nyansa o mo ewonim de no o mo ti ase but obi so honuma o fa atem no tra enipa 100 bobra na nipa 10 abrabo ne yiye na nipa 90 abrabo na anye ya o fa sa abrabo no se 100% ana sabra bon o fa say 100%. Okay. Eti eno ntina o se Agya Koo mansion no anya sini sika e na odi twae no. Agya Koo asem no ho. Me kasa nipa e chance na o matias o munti asere so no. Na o munti mi sa meka biu because what can the obe kan wi. Eye common sense e na say uditie asem na me ka mi chirechiri. Me see Agya Koo ebra na power in the daso wo Ghana baby ase Agya Koo na aba Agya Koo so nya trans
because National Theatre or Kachiri, our National Theatre. People don't know because woman critique, woman records to be a woman the one say, woman who Agya Koo, or Agya said, woman way, no. Agya Koo bra o kaladum AGD or theatre, no my. Nkomodeni Akrobeto ni Messi no EBGD o theatre na Agya Koo my. 32 nom asase abai nom nipa bebre energy di si boy nom santo kra de okoflashe ho keke ono no na ni di no 1989 na obeya aba amere e de be hitiye asu no agidi dada do bet mon kra no obi anim ti 8 wo ma e wo mo 89 la ha no manyine no 89 on beya aba amere a santo be hitiye sa record ni nyina nipa nim ti Agya Koo a bravo no benya chance ni santo no ye first movie owura movie no mu no Agya Koo free mu no e so no kwa na wo na concert party for no obi ani sa comedian for na no ma beba na Ghana boy wan any a Ghana flag a whole lot no mu nyina abadada enti onu ne nya we mu wura enti owura ye no na obi a comedy bia no na Agya Koo enim enti onya chance no keka nkrofo comedy ni nyina wo system no mu bibi ti say se bia wo kreti o dialogue so bi ma o de bagi din a ho sa dialogue so na wo kreti ye no e ho no wa peke ono abasinim ti aye different platform to obeka ni nyina enti ekofa concert party bo no bi ba emfa wa wo nsem na wo na wo de ba obi a Canada Agya Koo abeka ko okay wo de wo nsem na bada enti Agya Koo ni ti yeye onya ska opeja mansion si ho mansion is wo opeja si wo dada eti enne because Akoba say sika no ona no the highest to wo ka wo me platform is say acting sika na Agya Koo edi si ne da opeja da ni si ho boss okay opeja si ho boss sa na me kan wo we ni mu sa okay edumre bi na sini for FIPAG for no I from Film Producers Association ajimponi o se Agya Koo kire no eso adwuma na mode ne ye no ene makoba se ono so nya chance abruchire nti obi so hia no bia abruchire se o me yewe onso ono owura yen line kakra okay owura concert ansa na obewura concert party ni mu na ofole ye concert ni usua no na mfa se ne ofa ba ko ye promoter e friend kwa mi redu ti no ofolo no a nti onim concert line ni bibia nti na omo friend wa abrochire ma no ko bo programs otonyum owia no aye comedy no okay e wo ho ene sini for no se wo ha wo because wo kwa script ni jiso omo di go obi a 20 no mo twe no afi wo mo se wa ahoma so wo no mu ena de ena FIPAG for the from film producers no omo yi ni free sini ni se omo mfa ni twa bio enti asem no a content na me de baaye no me the bar purpose for Producers Association. Okay. So it wasn't like an attack. No. Agya Koo dying now. No. Okay. Aye one matching boni wo mu tim say ye be yi Agya Koo afrim. Wo mu say yi ni frim so ampa. E ma no mo mfa ni twasi ni. Okay. Ti Agya Koo e ba sare ne da no wasisi wo aboso. Mfuturo na ebo. O wo plot bebre nkran wo plot bom 4 o wo japade bebre to instruments nyina bibia wo nema kama tianu ne ma no edidi eni ade eti me mawie enu sei no ma kire sei rewie na ma be kire sei 2016 no a sinifo nyina ye ade sei om de hu ko wura 2016 ne sini ne oba fom ye kampa na bibi a friend dum so no e baaye no a aba na ye se chinchina wan so vo a o mfira ko nya no to do effect ye tina djuma no eni ho
tisini fo nyina daveti tibra ye beto aba 2016 NDC for the cast by Kumasia e bi konkran nkran ho no mo ja no mo di bi ba ha o mo di bi ba ha e bi ji bet na bi suro bi ona obi akoye politics ama o mo se o mo nyusu no ti no obi asuro but executives no yen crofo no am ye executive ni bi je cast ni bi NDC cast no ni ade nti ba sa na eja sa NDC card wanya bi nti ono so enko endorso na nado afi na no oba to o me endorso no do ye mahwehwa de no on paper ne sakwa do buy cash buy nti okoda no 2020 ko Cape Coast ekoyi na nado bi o so no ha na esa ayre akọ ko endorso no e wo ho eja ko gina platform so otonwum oye bibia owie odo endorso yi oye sa de no so pe na ama nipa numu achemienu o fans no o ma we ndisi na dwawo o ma we pipi na sinse o mpo asem nti e risky work enu oye ska enu obewie ni dai so but adie na me be kan ye no ba bia me gina pa me point no no FIPAG for no omudi nsem hunu se na wakoka se ye yi wa free ebra bi bigger quest ko kan se bi se producers ne ma no bi e de dance ha no omo twa sini omo esansin no se omo fani twa sini e ma ekoye we banta yi sa ana e kire omo ye so bi kan kwa ne sini kwa na collapse ya wi eti ye fanche mu ya wo de amaye ne clarification de amaye wo Agya Koo nsemi ho ma me se se Ghana ha obi a watwa sini pen ene de owura sini twam betimi atwa sini e de ye Agyapade se utwa sini na de be Agyapade a atojiwara se utwa sini na betimi de ye Agyapade a atojiwara esan say sini no me kan pi si ya yi wo mu ana se wutwa sini a ye friend YouTube a bibie ni wa wuntimi fanye ko meti ma body pack be 10 din a YouTube no ba ye no bia page ade de esi ami ni mo direct meti ma bubu mu din majority of them do want to talk akra mu da YouTube no ama say o mu nyina even directors ni YouTube na mo to talk as enti brother yesimi 1 and 2 no ana gina FIPAG force no na nye yize se obetimi esina go ahoya wo sa ankrofo no mu omunu fi so mu yusu ye na omuna ye na omura fi so yusu ye wie na Ghana for to hu ye ne a adwuma bi wo ncha a obetimi di aye da no mu refi ye no so enti se me kase bi obi entumi entimi sidai wa bra wo ye sini ni ade ade a me kan ekọ FIPAG for ni din se wo mo time no because enkura na no mo ye adwuma no no mo tu mo kayi o mo charge ma o mo e wo producer no ho producer no atwere din no ni series ya obo okura no a me corset bi so e ma ko bi ko jimi no ho bitu bi ka ko me ye adwuma ni wie o mo delay me a but bitu bi ka ko because na ye bufu ma ye adwuma na wie o mo director no ko jis camera o okoya producer na say let's know the brain first no na me dini me yura fo pa me hu se Ghana fo omo a omo ewo ye adwuma mu no ebi agim a wo mo nka nipa ni tirewu se wo behwe me papa panyi we manyi chew nya usika ena me ba ho besere wo ona wo ma wo director frame say role bi wo ho na say role ni de
me na me fata wuro no nti me busa director say na oso betua no so boys me ne be kan me amaji usika amount they don't worry me say ye woje ewie no omo kan asasem no na me ne nipa mienu kodun kwa omo koja me biwie ne tumi ka na m kodun kwa koye madwuma na mbai up to now man ye say sini no na biwie free sini ni din bet me kai because me sini bia metwa bia no I keep records na me wayire ena me ne we Emilia Brube kwa twempna ti na me hwe me mpena no che na wayire na ne Emilia Brube yi ni ye twempna wo sini ni mu okay wo sini na me di misika okay enyina ma Emilia la show Emilia na efia ye timu ni ye kodwo kansa na ye efiewura omo Emilia kofa boy ma mbeto boy no me pam Emilia ti me ma ya akokora nti won pam bio sa si koko krache thank you na Lewen yire ni achebru na Lewen so be fa yeah we no yes sa si ni hwe road no am boy no eti mi se me ya de papa mi yi mi ye bibi ma na wa fa ma me ya mi je akatua no ba bi nti na ma ya chiri di enti sa jimi se mo na omudi no eno na me ka se e be de na wo de asidai Akrobeto se wasidan ogusu esibia ne manyina opeso wasidan de mo bia sini adwuma ya na ode ye Akrobeto se wo ka ne sa obi obeka se sini etimi ma obi insidan bia na onye popular wo ye popular Akrobeto obetu madwuma mu concert no e bra na ye bo concert na Akrobeto ekuta machine generator machine yawo I the song can near because Gratia na near coro. Na canea any ho. Enti Ghana history in Makaka baby and airborne. Na Akrobeto crack generator Odigi city boys. J or Bobo J Adofuchi. When you said you are American, when you said this year, or so one yakora, when you need. Oh, send me your command, no dear, but when you need. When the American power, but ni penny wa. O cinema kind of correct. Akrobeto boa. Me hatches ni penny o cinema or kind of correct. No crassam na me de to. Na the woman say, Agya Koo asem na mkokan no. Ye bo Agya Koo din wa bontinti esa Akrobeto de ne ho ye dey. Etwitwirim. Na no menene nka ahwe di se me beka bibi wa abonten a my mistake meso me no nka ahwe a ayese Frank Naru case ba mote ya na manti eti bebre na me bashe Frank Naru se wodi obeye party bi wo odwe so na mso wodi be shemu nkrofo bi ni se bi ni bigger grace so any other sense of me young mamma ya we and sana maka Agya Koo I told Agya Koo e bra e call the dad one is ku fi waya de nyame bo ni mu sa nipa bonfo no a o mu si kwaya wo mamma kwaya mu anti mu si da e ye FIPAG for no me mu say na ko nti obeka na asem no a o mu bo mi di say no Osimi de onye dey omua me osinya MPP na man iska mesuma mo MPP me si party okwa endorse ye the party ni na yes a party no what I say party on endorse say wo ka say o ma man iska me ni problem but ye mimi ni ma ye no kore na me atu Ghana fo anim o mu debate ebisi mi ahoya ebisi papa kura de hu de ofre enu papa de nipa nie abodama na sei metifia meti eti yanhwe ni sei wa wo nchechemu emu no
waka se sinitwani mu na nkasa de wo hwede nya sika wo mu fa nya ajapade na emom no nipa ehu no wotumi nya enwuma bi won nkyɛnkyɛn a te se endorsement ya wo kan e de ya ajapade ye hweba bia wo fi ene fedudu a wo de aye concert aye sini no a sa endorsement no wanya bi ene bia wantumi amfa anya ajapade ana wo de wanya bi kura ma ye bebri omo sini no omo nimi but omo nka the truth to public no anso mbekeka me maka bibi no ho na bia nipa kro no pese obebata ho kakra so akrobeto minim so odai mi do ba ko won kran kakra mo do fanko where left sia ono anka sa me na tan ka mako akokire me ba ko ebufu du kwai so tase ono ani bra obre yansa no si dai on ka no kure nchire Ghana fo ena ope se ebia memfa ne da ne mekira na menka se makama no mesimienu na me maire mahu ba ko kran ko de yewote onu minini di nkomo ofre me ne frɛ no onim se sika bebre free baby buy onim ana me bisa sa sika na free baby buy no wanya bisa mesu menya de chance akura ana wo de ye den me fa me hwe nkyerɛ me ma social media fa even at all me your friends say me pabo akura me kyerɛ me kasa se akura me pabo ayira ye hu pabo ehye me wacha se obi ani mi bibia enti me ho asɛm ka ɛyɛ den nyansa na ɛyɛ adwuma na no kura kasa enti sɛ ɔno mama no we kakra because akwesi me friend ni nkomo me friend ni di nkomo a me ka chere say won stay cool baby o no a more ma forward because Agya Koo o ma to na atwene ache o ma di na tem ache entini da na o de kire ye no me beka asasem no ama Agya Koo se obi e teninka abrochire iri say obi e teninka but ye ka no kure wom but obi ani ho a oye kromfo no ofa de no no anhu no afa awie no de akọ no de akọ e bibi na o ka kire se o ye kromfo no beka kire se han me ye kromfo ampa ana mi wi ayampa kromfo bi ani o ka sa ko prison ho kura no aye ka chense ade na ka se owia ne ni kwa se uka se oye kromfo so cha se but no kura na da wi ase ne ye be manipa nyina ehu eno kura no nti Akrobeto de ade de se mo de camera pin no a de opa bi oba dai obeka but me won't me ga asem go ni ntia me da because me no o ma me do mu no e wo sinimu no o ka ho bi ni pa be do mu nyina wo mu nyina anim me koma sinifo de me ye me koma sinifo esoso wo ma wa abontini nim se me ko atia sinini me nkunti Agya Koo e kwan a ye nkrofo no me sinifo no mu die twa sini no e di Agya Koo fa so e mo di 16 years ni wie ne dai no eno na me ka kire mo se mo ye nipa bone FIPAG fo no na me hwa nkire se Agya Koo amobra Agya Koo abobra papa abobra ankasa niema bebre no unse jeje maka ni instruments what o instruments o ka kesi a instruments no di gum e de kotrek o niema bebre but on gas men ke kanti me best me bekeka but we dia me mane ya we na bekan mane ya we e na bekan enti yensamfa enkomo no nkoye chi kakra bra na wosi wura sini ni mu no kokobo bai se adwuma no emfaso ni so huhu bra sebe utimi fanya ajapade enkomo a woni yedi nyina so pese chese obstacles se de wa wo kan ewom bebre etabu bisa obiem se sini no adwuma aboa ana asa wo kasa wo ko wachi biem a enka sini nya adwuma nka won se me si adwuma no se ni meme ni
Ghana, Nestle Ghana. Nestle, yeah. How me milk, me Milo, me we. Me know my 20 good years. Sinifoni nyine. Ebra mi be wura sinin mu no. Na me wura Nestle, me wura Nestle 1997. 2000 mu na me wura sinin no. Me tachi ye. Until that time in Anamwo, we sent in Agya Koo me yana my head. Ma be twasini. Obi frame ya. Na part-time work for me. They know. Nipa do say and na omo ehuska. Omo nyina ni mo beti no kre. Omo nka enchire nipa. Omo nka enchire nipa. Me ye adwuma on next 20 years. Your office haya. It is in no abwa. Haya wa na ye wa abuakwa. First year was kwa ene ye call abuakwa na sa ba. Baby abude wo no. Abrasa ya abude wo so ai. Aho. Ena me di wie medwuma. Awo. Nestle. Me ye 20 years. 2017. Now we dey man Nestle. Na me coordinator. Okay. The whole Ghana baby anywhere me nim. Ese nam sini ya so na udinya asa. Concept no. Ah me ye no. Okay. Enem timi hunu nkuro dodo so nyina kura. Every village cottage there bibia become ye campaign. Nkofo na da na me na makura se ye campaign ya da. Mini baby anti. Na se for farm no. Na me ye campaign di ma wo mo. E wo product wo mo di baby a no. Me ne from eya me di anim. Eye bibia. Oh. Eya mo fa we say camera no say ankonkofo achi wo mo krom. Eti se ne dwuma no abwo. Mo fa camera. De wagiti. Mumu say the krom am kan kire no. Go there and ask. Na mo hwe wo ma hyase. Okay. Baby o mu free. Na mo hwe ne. Wa ye bibi o ha. Nkore. De wa ye no wo krom suso. De nipa kro no aye wo no krom. Eti basa uyi anoma me se sini adwuma no wankasa aboa wo. Enye sini adwuma na aboa me. Okay. Adwuma me hyase no am ka se minko school na meye no. A friend no acting ne nyum to. Me aboa me. He say eno na ma me ho kra ye den. A manyina do say stay me ho den. Ta acting no ani sini twa ya na. E na me ka no. Nti we se wo de nyum to abeka ho. Eno na me de hyase na ka me ye na. Na se wo gitum sa aboa wo. Ah, asema me ka no ti. Enye no anka wu ni me. Enye no anka wu ni me. So tiase. Ma ya sa de me ho abewura media mu. Akoye adwuma ma hunu se media no. Majority of them wo mo ntua ye. Nti me kwa na me ni we me ye adwuma 1 month, 2 months, 3 months. Me ye 1 year da. Sika o mutua do time. Me be TV so. Na bo so mi aso no akoyi 36. Wa bra me fa camera si bi so. Na me twa kakra bi na me go YouTube a. Magis ka bebri. Na be TV so. Kasa wo kasa nyina so nkrofo taa. Nti adwuma na me fa na no so ka ho bia me manko media school. Eso me say no media. So wo be fa me agi se wo ni me ka sika kese ansa na me ba amaba. E che se abo. Asema me ka na won dia na. Me si adwuma me fa ye. E wo wiase no. Aboa me emosi okay. Adwuma ofa de to wiase na adwuma be ya. Music. Okay. Any acting. Okay. Na dia na na so oba bi ko remu abe poison na kuno no. Wadwuma we. Dia hia. Dia me fire no. Dia hia. Dia me fire na maka ho asem. Say wa wo ka. Say wa me ba no. Wo yo ba. Wo ye be ma. O so be ye me madwuma ni bi. Say me ma nkura dro hu. Ye be say ho adwuma potia. Ani me say adwuma me ye no. Say obi ye adwuma me ye. Acting. Any concert. Any ndwom to. Ne bi nyina wo. Ni nyina. Ade dia. Me ya na nim. Oba bi ete say o ma 8 na ka de eche na ho so obi twasi ni a oba tetare de poison. Don't him ka gise muru. Gise muru. Ade ntia. Adwuma aboa wa de waduru ba bi se de wo ka de ade ntia na person. Enu ntia me say. So ni pe bia e so wo secret.
me come Nsem straight and kura da me yede meka eso mo secret adwuma nyɛ mu nyina na me yede meti ma bie mu akire nipa me kwa bi ma bio ye ka no kwantia so what you say enti me dia me ye ne say me ma no ate no mahu say enyo adi say Jesus Christ ye didn't yes o papa ni Joseph a obey carpenter kakra ni nti o so so ba be Joseph me ye Joseph me ba no now ye Edward we are da Costa so we are Mark we say I me papa di Joseph nti we are adwuma we nti bi koye bi enye chiri sa because abusuya ana wo ma emu ba ko pe de be se wo ba ko pe ene be fa de wo ye yi amia hu se nipa we dey say net so okay ebra mi wura adwuma we mu na oba anye bi eso na mu na mafo mu nim kra te ne manka wo na ma anye bi oba bi ani wa no wo no araba stampa mu hu no ye banger e ka bangers out ya se chirem wo mo a wo mu di banfo na chi a wo mpra ne wo mo araba stamp je ko ba bi ne ho chire wo mo ye ne a na obema no oye ba mema na ne dress ma eno onya bi ye ya achiri obeye actress Ghana for the be ma actress no ketina ne opposite no man hu bi da 1960 something no bini ho kakaku no ye oba opanyin bi friend kwabra okan oni yike nyame na ne tonwom no ye oba kekesi no matu kwamna ebo a owo weze wa Akropon se awo yo hene wasa Akropon no ye oba majority nipa bebre no mo ye ladies even atoke FK nya no esimani no tonwom no ye oba bema wo esu no mi na address ma ti na nya ade ma ye bie because of say yes ya kolubra ti mama am actually ni na be ye ma be sanity ya she Ghana ha say ye veteran actors ne actress ne titiriwa se mo kom pani fie mu say ya na mo sha se interviews bi say adwuma ne moa sika nim ebe wi ache no na mo aye mobo na ebi mu yare na mo ne santro focus ebi ntumi da enka wanu isi enka me wanu isi ebi ntumi da okay ebi ntumi da menye kwase ampanyi menye kohuni se de wo no mase mama kanti me ho ahinti wo de be kan sa asem no ma yare da na ye yesibi that was 2005 ye declare me for nochi ma me kan kire sini ni bia me da ho ye declare me se mewu ye me fi ho ye de me koto private hospital me kokoma 3 days me wewi ya dia o me de beto abontin no unyina ya dia de ensuro wo be yare bi beto betima hwe ho a ye nti se wo yare enti de ye kika se wo bi ena sei no yare asese me yare a me mfa matu sinini bi adim sinini be no be yiskari abrawo sika se wo mo titia se no mo de beba Ghana fo be to ga ye nim ko nim titi ko wi Ghana fo aboda mama me Ghana fo agimi ama me okay Ghana fo nim nyansa ma me enti me nyi Ghana ni bi atika obi odo me ni po odo me ama ye bibia ma ne da no onu mom ene betima ba ye dey abeka chem se Oboy Siki say ana obehwe me obeje sika ene kwa wunya ma me o wunya ma me okay obeja ma de ohwe me no wa bra mi hu because me yare na mi be wu abi diska ye dey wo yare na wura yen kai sika onko wu onko antada ko wu onko antada bom se sika emfaso bi ani na meka titi de se ono ne de no titi be na nya yare samaje tafi onyame fa ne kransie ye ko wi eche no
na opeska e dia rente a time etiano na ye hwese eye asembe na mka kire wo me see ko wo machi ko busa ni fie wo busu efuo yi we wo busu efie bua ene esese ska jaw wo busu efie abu ebi ni ho entu kwa abusu afo no wa ma ye hwinto mu nyina adwa obeda he ko bi echi me ko hwe o ba bi da na so di ba bi da mi mo ba bi a mi ya akokora anase mi tuo sesi ya de bom ya hospital bi am pese mi ko bi a metimi akoda ho me so mi ni awurade akasa mo ma me nyesa nkwase ade no bi da onkumi wa abra me ye wesi nti na me say 2024 and I'm near I that so many years, more than 30 years. I'm still ready. Say 2024, we make it free. When you free hold man, that means on one baby, on my Sanya Manoa, walk at it together. Even to because my still ready that. 2024 pesera at once. Sana Missirano, better 10 years back, my bompire one. And a time now. I don't seek out on 2024 in Besana. Debbie, me passing my yakokra. And it says a Brahminam way I may bomb life, ya. Minna, and the Exia, more beer woman. 3rd day, Mess Melly. No be minimum cosia. It is 2024, Yakupan Tun Sanfro, Nasa to be an tea, I didn't be seen. Let us all know the oil. Obadi eno anim ne oye onim de ye man ma me man fa to Jesus anim me to obadi anim because Jesus o me de be business but obadi eno mu de usuguru so a onim de obeyo Oboy Siki boys ye beda se enobre so be da se yetna se e wo Kent Cap Cafe Shop yene Oboy Siki aka boys yene no atwe nkomo and nkomo no yedi nkomo a emu hwampa ensem ana ehye wakoma so a wakeka bia na apesa wote ho asene ne yene na tena se e ma wa wai ni nyina achi e de amayen o se wasere twedi ampo se 2024 wanyene nkwa emfiri ho nya sanso a o ma na nya sebe kwahwe aba se ebimu a ya na wo mu bekowu a na wo mu de no etie no Kent Cap Cafe Shop adama e no my baby tan ya yetumi de nkomo a emu odei yetumi e de esomo Kumase asokwa Kumase City Mall inside ho na eno ntia hoho ene obi bia wo pe baby papa tena na fries afei pastries ahodo smoothies ahodo nuane a ede wodidie na wotwe nkomo ma wasomdwe wo no Kent Cap Cafe Shop Kumase City Mall inside ho ena wodi omo ebeba wo mo numbers no egu screen so ya no abone afa ene wono mo atwe enkomo medi ama se WhatsApp wo hwe yen Akoma FM ena fei Akoma TV e wo YouTube ye ma mo ene tie ene hwe